Mirë dita si jeni? Mirë, faleminderit. 2 dена пред празникот Бајрам, семејството Али од Скопско-Арачиново остана без покрив над главата. Откако избувнал пожар на покривот на една од куќите, пламенот ги зафатил 2 покрива, а ова 11 члено семејство изгубило се. Жар и пепел. Вака изгледаат покривите на куќите на семејството Али. Траги од вчерашниот пожар се видливи на лицето на домаќинот Решат Али, кој со треперлив глас го раскажува моментот кога го разбудиле од сон врисоците на синот да излезат од куќата за да се спасат. Të shëdisa kanë orave që djalim ka vika që qusë u dëgjëm edhe I kam zë. A keni dëm të math material? Po ka shtë të shpija e ndjegme një. Една од снаите на Чичко Решат Мевлуде е таа што го слушнала избувнувањето на пожарот. Со насолзени очи раскажува како се обидувала сите да ги разбуди и напорите да го изгасне огнот. Таа вели дека се чувала во покривот, додека единствената облека која ја останала е таа што ја носела на неа. Шакосенет крейт me dveshjes që veç me qëto. Ketë që janë kanë, me të mive, me të ketë. Nuk kanë gjekë. Monova kër e pas plakën, t'ja fqes një asete mbretën, se keshtu kallë dhe unë, si kër e qela derën e tavonit, tipi, veç plaka asiti, e kam kap jarganin të ashes, ati veç më kanë brit hikse po gjegësh, që ati nga kanë shkumit, kam ka shkallë dhe t'i poshtë të i trazoj kejtësën ketë në gjumë, 15-9, kur gjas ka pas, 9 veç u kallë krejt. Трпението преовладува кај Чичко Решат и кај господја Мевлуде кои велат фала Богу сите сме здрави. Штета има, но некако ќе направиме. Ова семејство бара од сите хумани луѓе да им помогнат да го обноват покривот на куќите, додека за останатото сами ќе работат и ќе го поправат. Господи, që shmë thonë, kush mundet me bogaret. Për çka keni mas shumë ti nevojë? Po që këta ta mlojmë, qëtër për tjerat më edhe më hekshmi, s'na probleme, më që ke para më s'na roke, shive, shka me bombë kështi, ka qilu dhe beram. S'po di shka me thonë kja, veç kush e ka përjetuar, qaj mundet me ditën, qëtër s'po di, unë qërë sot se kam ditë asone, amo që sot pe di që shka kana. Ata të kresme, veç që edhe ala në krije I kam, që ka sitën, ama kitë Bajram kur njët nuk ka jaroj, kur heq. Me mejt njëri pas shpi, shumë zarisht, shumë. Bajramin keni me prite aza besoj? Po, ku? Në soba së njim poshtu pikan, era me na mytën, atjene. Ju prej njerëzve kërkoni spaku, po them që këtë kulmin. Po, vetëm kulmin. Qerat, shkat, monomo, kadal. Këtë për minerë nuk banë. Po, kulmi janë shkresorja edhe tim, që të disoba me mujtën mi rogullu pak edhe me hijan. Qaj ashtë. Овој Бајрам, ова семејство нема да можат да го слават во својот дом поради големите штети од пожарот кој вчера утро го зафати покривот на нивната куќа. Сите што сакаат да им помогнат на ова семејство, може директно да ги контактираат на телефонските броеви што ги гледате на екранот.